Ne mogu da se da ona je. Koper, Rapsodija za violončelo, solista Lazar Bubanja i Brahms mađarska igra broj 21, dirigent, profesor Aleksa Aslanović.
poštovana publiko, to je bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Nadam se da ste uživali, želim da vam se zahvalim što ste došli da ispratite naš dosadašnji rad i da vam poželim srećnu novu godinu i predstojeće praznike. Hvala vam.